Perezida wa Repubulika ya Kongo Denis Sassou Nguesso yasuye u Rwanda kuva ku itariki ya 21 kugeza ku ya 23 y'ukwezi kwa 11. Uruzinduko rwashojwe n'amasezerano y'ubuhahirane no gucyura impunzi yashyizweho umukono na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi. Perezida wa Kongo na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame bari muri uwo muhango. Urangiye bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru bari kumwe. Perezida wa Kongo ati ndahamya ko amasezerano twashyizeho umukono hano n'ubushake bwa politiki twese dufite bizatuma u Rwanda na Kongo bikomeza gutera imbere mu mibanire yabyo. Abakuru b'u Rwanda na Kongo biyemeje guteza imbere ubutwererane mu bucuruzi, ubwikorezi bwo mu kirere, uburezi, ubuhinzi n'ubushakashatsi. Perezida Paul Kagame ati mu biganiro twagiranye twemeje ko tugiye gukoresha amahirwe yose dufite mu mubano wacu ndetse n'amahirwe ya buri gihugu tukayashyira hamwe. Abakuru b'ibihugu byombi bemeje ko impunzi z'abanyarwanda bari muri Kongo bagomba gutaha ku bushake bwabo. HCR ivuga ko abo banyarwanda bagera ku 7,000. Abenshi bahunze kubera jenoside yo mu 1994.